Señores. Señores. Aleluya. Bendito. No, predican a papiamento. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva? Da su nombre. Precioso te nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es una alegría nuevamente de portar aquí en Boneiro. Amén. Gloria al Señor. Compartiendo con mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios está bon. Amén. Nos Dios está bon. Nos Dios está grande. Amén. Está poderoso. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Recibí saludo de mi pastora Gladys Vergara de Corsol. Amén. Gloria al Señor. Esta manda saludo en el pueblo boneriano. Amén. Gloria al Señor. Y tú remezcla que tiene aquí Nanan también. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y también recibí un saludo del pueblo Malagasy. Amén. Gloria al Señor. De onda de gracia de nos Dios. Amén. Dios ha permitido te Nanan laborando, trabajando en la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y me avisan que está aquí na Boneiro e weekend aqui e não está contente e não manda saludo para o pueblo boneriano. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Nuevamente me está contento, me está agradecido a Dios. Dios está así cada cosa, mi hermana, amén. Con Dios está en cada cosa en otro año pasado por motivo de enfermedad, amén. Me estaba na Corsol y Dios ha bendicionado con mi por abrir Boneiro también, amén. Pero Dios hace obra y Dios ha sanado, amén. Gloria al Señor. Y había aquí por motivo de documento, amén. Gloria al Señor. Dios ha abierto puerta con nuevamente mi puerta na Antillas, amén, gloria al Señor, después de 5 años compartiendo un diciembre con mi familia, amén, gloria al Señor, y también con mi pura vini aquí nana, que me siento sumamente agradecido, na pastora Menche, amén, gloria al Señor, por oportunidad con anta dunami, amén, gloria al Señor, sorprendí, te saludando a hermana Cindy, amén, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios, se la pasamos, amén, gloria al Señor. Nos mira otro ya domingo na iglesia e me estou contente de mirar aqui na trove, amém, glória ao Senhor, bendito seja o nome de Deus. Lá que não sabe a palavra de Deus, hermana, Deus põe uma palavra na meu coração que me está desejando por compartilhar essa aqui, amém, e mais adelante, se Deus dá a oportunidade, lo me compartir com minha irmã, lo qual Deus está haciendo na isla de Madagascar, amém, glória ao Senhor, me saco minha irmã que escute essa aqui também, amém, glória a Deus, amém. Pero la que no sabe a palavra de Deus, Deus pone uma palavra na meu coração, como te desejar de compartilhar com minha irmã a noite aqui, amém, glória ao Senhor, amém, nos stop de alabar e glorificar em nome de Deus, amém, para sobre nós pueblo livre, amém, glória ao Senhor, e se nós temos liberdade, futura liberdade, nós por adorar e glorificar em nome do Senhor, alzando nos manos delante de sua presença, reconhecendo que é Deus, que é um grande, que este es un bom, amén, gloria al Señor. No se viene aquí para alabar su nombre, no se viene aquí para buscar de Dios, amén, gloria al Señor, para sobre nosotros no que escucha voz de hombre, sino nos que escuche palabra del Señor, papiándonos nos vida, transformándonos corazón y haciendo obra de nos interior, aleluya. Así no la haga stop, no stop de glorificar y adorar su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Amém. Nós estamos no momento aqui o livro de Éxodo, amém. Glória ao Senhor. Amém. De predicar na papiamento, amém. Opi tempo, se me brua de elenga na minha irmã está dispensando, amém. Glória ao Senhor. Amém. Den o livro de Éxodo, no capítulo 17. E nós estamos lendo de versículo 8. Teco versículo 13, aleluya. Precioso te nombre del Señor. Maravilloso te nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 17. Y nuestro van a leer versículo 8. Teco versículo 13. Ahora mi hermana tiene mi hermana te dice amén. Amén.
A palavra de Deus está guardulesa de nome de Tata, de Yu e de seu Santo Espírito. E ora ei Amalek abim bringa contra Israel na Refidim. E Moisés avisa Josué, escorre homem nam panos e sali vai bringa contra Amalek. Mayan lo mi vai para riba cabeça de Eseru, que para de Deus tem mi mão. Assim na Josué assim maneira Moisés avise e a bringa contra Amalek. E Moisés, Arão e Ur a subir vai na cabeça de Eseru. Assim na sucede que ora Moisés estava a ter sua mão na laira, Israel estava a prevalecer. Mas ora que estava a laga sua mão barra, Amalek estava a prevalecer. Mas Moisés sua mão estava a virar pisar. E ora ele não acorre pedra pone pau de e ela cai cinta ribesei e Arão que Ur estava a sostener sua mão. Es una banda y otro na otra banda. Así na su manan a quedar firme, te ora solo abaja. Así na Josué a derrotar a Amalek y su pueblo con filo de espada. Amén, gloria al Señor. No estaba ahí papia a veces tema proclamando nos victoria. Amén, gloria al Señor. Proclamamos victoria de noche, mi hermano. Amén, gloria al Señor. Láganos ora y presenta palabra delante de presencia de Dios. Oh, buen Dios, oh, buen Señor. Grande y todopoderoso, Señor, no tiene ninguna manera vos. Abo de Dios maravilloso, abo de Dios de misericordia. Tata nos agradecemos, Señor, para campaña aquí, Dios de gloria. Para cada román, cada uno, Señor, casi acto de presencia en el lugar aquí, Señor. Tata, Señor, a vos con Nabini, Señor, mi Dios, buscando, Señor, una palabra, Señor, de refugio para un alma, para un corazón, Señor, una palabra de fortaleza, para por seguir ahí delante, Dios, de mo caminda, Tata Santo. Tata, mira mi vida delante de presencia, Señor. Abo tu matur control, sea abo papiando a través de mis labios, nan glorificando a mí, Señor. Para nombre guardo alzado, Dios de gloria, Padre. Nos no que escucha voz de hombre, nos que escucha voz, Señor. Nos que escucha abo papiando na nos vida y glorificando na nos corazón, Dios. Glorificando de nos situación y de nos hogar, oh Dios de gloria. Tata, que nos amamos en el momento aquí. De nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Thank you, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, mi hermana, por tu asiento. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, gloria al Señor. Por nuestra papia de palabra proclamar, mi hermana. Amén, gloria al Señor. Es identificar que nos avisa algo públicamente, amén, gloria al Señor, nos está anunciando, nos está contando, nos está papiele, amén, gloria al Señor, pero también nos está mostrele, amén, gloria al Señor, nos está declarar algo que nos está quiere, dentro of algo que nos está posee, of que nos tiene, amén, gloria al Señor, quizás un título, amén, gloria al Señor, y nos está ayudando de Dios, amén, gloria al Señor, y tu momento, nos por declarar eso aquí y muestra también a otro que nos ayudan de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. También, amén. Gloria al Señor. Dios por papi es aquí con tu autoridad. Amén. Gloria al Señor. Que nos está victorioso en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Es palabra victoria, tu acción. Amén. Que tu wordum. Amém, com uma ação que você vence algo, que você gana, amém, glória ao Senhor. Quizás uma batalha, quizás uma guerra, quizás uma prova de lo qual você está passando, amém, glória ao Senhor. E ora nossa papia, ore de proclamar vitória, verificar que nós está declarando, adelantar, escucha bom, romana, amém, glória ao Senhor, adelantar, amém, que nós vai vencer, que nós vai ganhar, amém, glória ao Senhor. Bendito sea el nombre de Dios, es lucha, es prueba, es situación en cual nos encontramos. En gloria al Señor. Nos tursa como cristianas,
Amén. No está cultura costa da fino. Amén. Romana, nos turta pasador de lucha. Nos turta pasador de prueba. Nos turta pasador de situación difícil. Amén. Gloria al Señor. Y opibia nos guarda até na final. Para nos começar a conta de un testimonio de con Dios a glorificar su mes de nos situación. Pero durante que nos den prueba, durante que nos den situación, nos está boca callada, romana. Amén. Gloria al Señor. Nos nota proclamar nos victoria adelantar, sabiendo que Dios que nos sirve, tu Dios grande, tu Dios poderoso, que vengo no me guarda en la final, para proclamar o para anunciar, para contar lo cual Dios hace, por así adelantar, mi romana. Amén. Cuanto por alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Precioso te nombre de Dios, amén. Precioso está su nombre, por conta adelantar, amén. Gloria al Señor, que Dios lo donaba victoria, amén. Gloria al Señor. Si vos tenés voluntad, Señor, si vos guarda su palabra, vos tienes tu seguridad, que victoria está vivo, amén. Gloria al Señor. Para sobre nos de un Dios vivo, que te brinda nos batalla para nos y nunca etalaga nos na calla. Me te repetí, nunca Dios lo laga a su pueblo na calle, amén. Gloria al Señor. Él lo sale y Él lo batalla y Él lo brinda para su pueblo y Él lo dona a su pueblo victoria, amén. ¿Cuánto te quieres aquí? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios está de una diferente ejemplo de diferentes hombres a proclamar la victoria adelantada. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y es aquí también, amén. Gloria al Señor. Significa que vamos a estar en fe. Román, para por proclamar algo adelantar. Vamos a estar por querer que te vaya a suceder. Amén. Gloria al Señor. Te enviamos también romana. En prueba, en lucha, amén. Gloria al Señor. Y vos te avisas, romana. Vos más que vencedor de Cristo. Y te avisamos, sí, amén, romana. Amén. Gloria al Señor. Sin fuerza, amén. Gloria al Señor. Dudando, amén. Gloria al Señor. Que si en su caso, Dios lo va a defender. Si Dios lo va a hacer algo. No, romano, vamos a estar en fe. Vamos a estar en confianza. Vamos a estar querer. Vamos a estar en seguridad. Que Dios está defendiendo. Que Dios está cubo. Que Dios lo respaldaba. Que Él lo defendeba. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Deve para por proclamar algo. Vamos a estar en fe, amén. Gloria al Señor. Vamos a tener seguridad que Dios está cubo, amén. Y cuánto te quiere que Dios está cunando, cuánto te quiere que Dios está cunando, amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Camina nuestra cabeza, amén. Es un capítulo que te llama más mi atención. Va sobre ti varias enseñanzas a través de simple versículo aquí, amén. Gloria al Señor. Pero tengo enseñanza atrás de ti, amén. Y algo como que trece para adelante, o que Dios pone en mi corazón, amén. A algún punto que nos por analizar el versículo aquí. Vos mira Moisés, está papia na Josué. E também se ele preparar, amém, para uma batalha grande, não estava qualquer batalha romana, amém. Se por essa palavra é batalha que a começar de meinta e te ora solo a barra, te ora na grande batalha, amém. Glória ao Senhor, bendito seja o nome de Deus, amém. E Moisés está dando uma instrução na Josué para preparar, para escolher o melhor homem e para não sair para a batalha aqui. Aí Josué também se ele, mime, lo vai para riba cabeça de Esero, com a vara de Deus dentro de sua mão, amém. Quanto para alabar e glorificar o nome de Deus, amém. Nós tursa, se você ler essa palavra de Deus, você, ora Moisés tinha a vara de Deus dentro de sua mão, algo vai suceder, amém. Está seguro que Deus lo glorificar su mês. Está seguro que a vitória está dando, amém. Tur capítulo que beleza, que bota mire vara de Moisés, amém. Que Moisés está alce vara, que está dale vara, que está use vara, algo está suceder, amém. Bendito seja o nome de Deus, amém. Que Deus lo vai glorificar, que Deus lo vai respaldar. Não está em dúvida de isso aqui, amém. Glória ao Senhor.
Fue victoria, estaba garantizada para el pueblo de Israel. Amén, gloria al Señor. Moisés, la palabra de dice en versículo 15, Moisés está alza su mano, amén, na laira, amén, gloria al Señor. Y ahora su mano está na laira, el pueblo de Israel está prevalece. Mas ora su mano estaba baja, amén, gloria al Señor. Es un que estaba prevalecer, está Amalek, amén, gloria al Señor. Amén. Y sando nos manan al aire, rumana, está símbolo de victoria, amén, gloria al Señor. Ta pensei, ora vou vir un culto, amén, gloria al Señor, para promevia, bota puntra bomesa, amén, gloria al Señor. De contur ta halsa man, y ta alaba, y ta glorifica, y ta grita, y quizás bota hasta expresar, nanta parse manera gente loco, amén, gloria al Señor. No, nos manan al aire, nos ta duna, gloria y honra a nos Dios, pero también nos está declarando que nos está victorioso de Cristo Jesús, que nos está victorioso de nos Dios, amén, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Si vos que palabra de Dios, vos mira, olímpico de nos vida, amén, de mundo mes, amén, gloria al Señor, vos mira competencia de sport e olímpico, amén. Tras de cada huega, amén, gloria al Señor, ora nangana aquí con antasi, nanta isa na mana na laira, donando na conocer, con a gana, con a vence, con anta victorioso, amén, gloria al Señor. Incluso ora mucha nanta ungando, es un gane otro, mesore manta vaina laira, amén, gloria al Señor, declarando que este ganador, amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén, bota mira, dengue huega, de boxeo, amén, gloria al Señor. Ora nanta box na final, el refri también está tiene manches un ganador, está isela na laira, amén, anunciando que tiene victoria, que a gana, amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Que amén, romana, ora nos alza, nos mana na laira, nos está declarando victoria. Tapesei, bueno, este momento exacto, pa alza bomana, na presencia de Dios, aleluya. Tu momento, vos por alza bomana, bueno, este guarda na final, ora bocana, bo batalla, vos alza bomana, vos por alzere, me medio prueba, me medio lucha, me medio situación, no te importa, vos circunstancia, vos tengo que declarar, vos victoria, vos tengo que declarar que Dios está cubo, que Dios está gana cubo, que te respaldamos y que no te lagamos, que te bringas de batalla aquí, pavo, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Su presencia también me de nos humanan, aleluya. Está aquí nanan y vos me alza bomán y declaramos victoria, alza bomán y declaramos victoria. Mi no sacó babini awe, aleluya. Mi no sacó situación, ni vos prueba, ni vos lucha, amén, gloria al Señor. Pero nos tengo alza, nos manan delante de la presencia de Dios. Sea que no está contento o que no está triste, sea que no está de bendición o no está de prueba. Tu momento nos tengo alza, nos manan delante de la presencia de Dios, reconociendo su grandeza y su poderío. Cuanto por alabar y glorificar su nombre, aleluya. Pese como pueblo de Dios, nos no me guarda, amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, para por alabarle, aleluya, para por glorificarle, para por reconocerle, amén, gloria al Señor. Nos saquen los Dios está, y rumán, si agua está presente o amigo, amén, gloria al Señor. Y bueno, conoce Dios, me está invitado para por verle, amén, gloria al Señor, para sobre nos Dios, don Dios vivo, y nunca te la nos na calle, amén, gloria al Señor, y siempre te salen a nos defensa. Bendito sea el nombre de Dios. En diferentes versículos bíblicos, amén, gloria al Señor, que sostener importancia que el pueblo de Dios tenga su mano delante presencia de Dios, amén, gloria al Señor. Y también que nos tenga seguridad, amén. El Biblia da nos tu seguridad, que Dios está respaldando, que Dios está con nosotros, amén, gloria al Señor. Romanas, si vos no te vive palabra, nunca lo va a mirar el respaldo de Dios de una forma maravillosa, de una forma preciosa.
precioso de mi vida, amén, gloria al Señor. Pero si mi corazón tapa con Dios, amén, gloria al Señor. Si voy a entregar mi vida, mi corazón, na Señor, lo va a mirar con Dios, te abre puerta ante delante, lo va a mirar con Dios, te soluciona problema, como pensa que no tiene solución, lo va a mirar con Dios, lo glorifica de mi vida y lo va por papia de un Dios vivo, amén, bendito sea el nombre de Dios. Amén, aleluya. Amén. Que amén. Nos tengo de una señal de victoria, hermana. Amén. Con Dios nunca te perde una batalla. Nunca me atende con Dios te perde una batalla. Amén. Te pensé, ahora me mira cristiana. Cara largo. Me no por comprender. Me no por compartir parte e con amén. Gloria al Señor. Me por comprender que te prueba nan duro. Me por comprender que te batalla nan duro. Con lágrimas nan ta sali por di nos uovo. Pa sobre nos tura passa den. Amém. Me por compreender que de um momento desesperação que entra nos alma, pero ora vou corda com grande bo Deus está, como Deus nunca perde uma batalha, que nunca ela falhava, amém. Analisar e corda cada momento que ela defendeu, logo mira que nunca Deus alagava na caia, que me não tem motivo para cana com cara largo, não tem motivo para dúvida de sua grandeza, não tem motivo para dúvida que aqui ele não abre porta, amém, glória ao Senhor, bendito seja o nome de Deus. Nossa, una final de cada juega, te ora e não anuncia e ganador, amém, glória ao Senhor. Pero Moisés por de um início e durante de sua luta, amém, contra Amalek, ela subiria a cabeça de cero. Muçulmanan na laira, amém, glória ao Senhor, amém. E durante inteira a peleia, até na final, ela proclama que não te sum que lo vai prevalecer, que não te sum que lo vai ganhar a batalha, amém, glória ao Senhor, amém. Que men romana te saque te ação, que nós também tem costume, amém, glória ao Senhor, que Deus lo brinca para nós, que nós lo gana segura, amém. Tapi say Arong e Ur amira e kos nang aripara. Amém. Ora Moisés sumanan tanalaira na Israel ta prevalece. Pero na aripara ora Moisés cansa e pone sumanan abau e costa volto. Amém. Glória na Senhor. Kuta Amalek te sum kuta gana. Amém. Glória na Senhor. E mita goste do sombar naki. Pa sobra mesora nang atuma action. Mas ora na começar e seguir proclamar a vitória, amém, glória ao Senhor. Não está na lado de Moisés, não estava líder, não, amém, pendiente de Moisés, pendiente para ajudá-lo, para mirar, amém, glória ao Senhor. O que não por ajuda, amém, em seu momento de cansaço, em seu momento de debilidade, amém, glória ao Senhor. Na beni na duné humana, amém, glória ao Senhor. E palavra da bisa na põe pedra para o DJ e una cada banda para na sostener su man firme, amém, glória ao Senhor, amém, para su man queda para firme delante da presença de Deus, amém. Si nos volve y repasar paso a paso, lo cual como Moisés hace, nos mira que primeramente ela subir a cabeça de cero. Essa aqui tá papel de importância de viva de altura nan espiritual, román. Deus não llama nos para nos viva bom. Deus llama nos para nos viva en su presencia. Amém, glória ao Senhor. Nós temos Deus que revela su mesma nos, amém, que para nos conhecer. Você está vista se vou buscar botar ele, amém, glória ao Senhor, amém, é que para nós buscar seu rosto continuamente, amém, está em altura, não está papi, amém, de pleno comunhão com Deus, amém, com confiança, boa fé, boa segurança em Deus está ativa, amém, glória a Deus, precioso está em nome de Deus, amém, que todo momento nós está nós está consultar Deus, que como que para mim assim, como que para mim assim ele, e em que tempo que para mim assim ele, mas o tempo é importante, irmão, amém, o biblia, se nós aqui com Deus que, amém, nós com paciência, pero nós não está guarda, ribe tempo de nosso Senhor, amém, glória ao Senhor, bendito seja o nome de Deus, está em altura na papia de vida de comunhão com Deus, lendo, estudando sua palavra, amém, pero também vida de oração com Deus, papeando continuamente com Deus, e se vou analisar a vida de Moisés, essa que está
exactamente lo cual como Moisés estaba viva continuamente, amén, orando, buscando presencia de Dios, consultando, e não estava que era sali por a vontade de Deus, mas sobre ora vos sali por a vontade de Deus, vos não tem garantia mais, se é vitória, tá divo, mi irmão, amém, glória na Senhor, mas é importante para nós como pueblo de Deus, nos cana de vontade sagrado de nosso Senhor, amém, é importante para nos consultar a Deus, é importante para nos papiar com nos Deus, amém, da única forma que tu ora, tu momento, nos porcana de vitória, mi irmã, amém. Segundamente, esta tinha para, amém, glória na Senhor, é para representar a palavra poderosa de nosso Deus, amém. Cada vez que nos usa a palavra de Deus, irmão, algo está sucedendo. A palavra te avisa, nunca está volve back baixi, sino está sale e está assim lo qual, está assim obra para lo qual ela sale, amém, glória ao Senhor. E se a palavra não estava assim nada, irmão, nós lo nota sinta aqui na água, amém, glória ao Senhor. Está sobre a sua palavra, a toca-nos vida, sua palavra a move-nos, a toca-nos num momento e assim obra de nos vida, de nos coração. A palavra de Deus está poderoso. Cada vez que você algo te passa, minha irmã, amém, glória ao Senhor. Ora você usa a palavra de Deus, você começa a mirar glória de Deus de sua vida, você começa a mirar com Deus te cambia a vida, a situação, Deus te cambia o hogar, Deus te cambia o caráter, Deus te cambia a vida, e Deus te hace coisas maravilhosas, amém, glória ao Senhor. Bendito seja o nome de Deus, amém. Também a palavra de Deus está poderosa, amém. Cada vez que você está transformar, humana, está cambia, amém, glória ao Senhor. Está assim maravilhas de nos vida, é importante para nos corda Deus sua promessa, para nos usar, amém, glória ao Senhor. Para te enviar nos corda, pero nos não te usa, amém. Envia nuestra corda, te envia nuestra memorizana, amén, gloria al Señor. Pero en el momento de prueba, nos ató con pausa, amén, gloria al Señor. Que mente importante también dice con pausa, amén, gloria al Señor. Y la única manera que vos podés hacer uso de algo, está si vos tenés conocimiento de amén. Si vos tenés conocimiento de cómo está funcionando, amén, gloria al Señor. Que amén, vos tenés que conocer a palavra de Deus, amém, glória ao Senhor. Importante de assistir na culto, Nancy, para sua palavra da visa que é feita bem e dor de escuta a palavra de Deus, amém, glória ao Senhor. Também é importante de escutar a palavra de Deus, pero também é importante para nós personalmente ler a palavra de Deus, hacer palavra de nós, amém, glória ao Senhor, apropriada de, amém, glória ao Senhor. Agora vou ter conhecimento de que a palavra de Deus está bisa, amém, mas orava por activar de vida, amém, glória ao Senhor. Amém, e vou por proclamar a palavra de Deus. Terceiramente, esta tem sumana na laira, amém, proclamando vitória também, amém, glória ao Senhor. Me imaginame que estava orando, amém, glória ao Senhor, com sumana na laira, incluso a palavra da bisa, amém, para nos alça, nos mana de oração, manan santo, diante de presença de Deus, amém, glória ao Senhor. A palavra da papia, ora nos está alabar e nos está glorificar em nome de Deus, que nos alza, nos mana e alabar, Senhor, amém, glorificar su nombre, que durante de nos batalha, durante de nos lucha, durante de nos prueba, nos alza, nos mana, romana, amém, proclamando nos victoria, donando Dios tu gloria, donando tu alabanza, amém, glória ao Senhor. Nos tursa com Amalek, te inimigo de nossa alma. Amalek não está irmão bandibo, amém. Amalek não está o líder, não está corrigido continuamente, amém. Glória ao Senhor. Amalek te diabo e seu demônio, amém. Que Deus repreendeu a noite, amém. Glória ao Senhor. Ta eta trata continuamente, amém, glória ao Senhor, de tumba nossa voz, de mira nos arrastrar, amém, de mundo novamente, amém, por graça de nosso Senhor, de sunco da lanta guerra contra nós, amém, glória ao Senhor.
Bendito sea el nombre de Dios, pero continuamente nos por proclamar nos victoria. Bisande Satanás no te importa que como bin of combo bin contra mí. Amén. Gloria al Señor. Mi Dios está poderoso, mi Dios está grande y Él lo defiende. Amén, gloria al Señor. No está más fuerte que mí, sino que mi Dios ha dado mi tur autoridad. Riba bo, amén. Dios ha dado, Jesús ha dado una iglesia autoridad, ribe enemigo, amén, gloria al Señor. Pero te envía, esta la nos pensa, este es un que tiene autoridad, amén. Y nuestra cera nos boca, amén. Nuestra vida triste, amén. Gloria al Señor. Nuestra mira como si fuera este es un que vence nos, amén. Gloria al Señor. Pero rumana, amén. Tu mentira de Satanás te se está así, papia mentira. Él no hace nada otro, amén. Gloria al Señor. Da PC y nos mete usa la palabra de Dios, su espada poderosa, amén. Gloria al Señor. Que esta visa que ora enemigo lanta contra nos, amén. Espíritu del Señor lo lanta bandera contra DJ, amén. Y ese significa que Dios lo defendemos. Este es un que lo batalla para nos, amén. Gloria al Señor, amén. Cuánto palabra nos tiene, amén, gloria al Señor, para darnos fortaleza en el momento tan difícil, amén. Nos sabe que Dios está bien como poderoso gigante y está brinda para nos, amén, gloria al Señor. El salmista te avisa de quién lo metí miedo, amén, gloria al Señor. Si mi confianza está ponida en Dios, que hombre lo por así, mi amén, gloria al Señor. Alabanza a Dios, aleluya, su presencia está aquí nana mi humana, amén, gloria al Señor, amén. Y el salmista te avisa lo minoti miedo, amén, lo minoti miedo de que hombre por así, mi aleluya. En Opibiano está hasta canta, Dios está nos refugio, esta nos fortaleza, amén, gloria a su nombre, esta nos auxilio, amén, gloria al Señor, de tiempo de angustia, de tiempo de tribulación, pero romana un costa canta de boca para fo y un costa viva y cántico con costa canta na Señor, amén, un costa canta simplemente para canta y otro costa vivele, un costa lese palabra de Dios y pone palabra de Dios en la casa, pero otro cosa viva es palabra de Dios. Ahora vos vive palabra de Dios, de nada vos mire gloria de Dios, tengo vida, de nada vos mira victoria, riba tu situación, riba tu circunstancia, tengo vida, amén, gloria al Señor. Un costa viva y otro costa simplemente sabe cosa, amén, gloria al Señor. Un costa sin conocimiento de cosas y otro costa simplemente como tiene, pero no da así uso de amén. Ven, es famoso internet hoy en día, amén, gloria al Señor. Cuánto de nos grande, amén, es difícil para atrás que internet, amén. E hoje não está bem, não está pondo internet na casa, amém? E não pode saber sim, não tinha internet, pero não sabe comparar com ele, não sabe, não por usar, amém? E não está realmente útil para nós, amém? Glória ao Senhor, não está mira nada de internet, que não por assim com ele, para simplesmente não está compreender e não está mira pouco simplesmente nada, pero amigo, vou conhecer, amém? Não sabe como por Google tu coisa, vou por subir. Busca tu información, amén, gloria al Señor, sanamente como una de Dios, amén, y guardo fortalecer y hasta tintura predicana, etcétera. Que amén, un costa, ahora vos sabes un cos, como tiene conocimiento, como sa con pausele, y otro costa, ahora costa como decoración, de bocas, y hope de nos, tiene palabra de Dios como un decoración de nos hogar, un decoración de nos casa, también si nos nota, mira, cambio de nos casa, tal si nos nota mira cambio de nos matrimonio, tal si nos nota mira cambio de nos mucha, es palabra de un decoración, stop de la gueta un decoración, y comienza a usar es palabra de Dios, comienza a activar es palabra de Dios de boca, activar es palabra de Dios de vida, y luego comienza a mirar
cambio en el hogar. Luego comienza a mirar cambio en el mucho de los jóvenes, aleluya. Luego comienza a mirar cambio en iglesia, de vida, de carácter, amén, gloria al Señor, de trabajo, amén. Pues palabra de Dios está poderoso. Botingu usele, mi hermano, amén. Botingu activele, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así nos consigue mencionar otro versículo más, amén, gloria al Señor. Pero manera me avisa, un costa, amén, gloria al Señor, como está usele, y otro costa, como tiene simplemente como una decoración, amén, gloria al Señor. Use palabra de Dios tan importante, y alabanza al Señor tan importante, emanan alzana al aire tan importante. Ahora Satanás mira, un yo de Dios van a alzar al aire, por batallar, por brincar, pero esa que no por prevalecer. Esa que no por prevalecer, esa que victoria está de Dios. Ore mire manan al aire, está simplemente está viniendo para vergüenza, ven batallando, pero esa cutabo lo gana, cu ami lo gana, cu nos lo gana, amén, gloria al Señor. Esta guarda simplemente como por cansa, como por debilidad, peor es por tu victoria arriba vos, amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Use palabra con autoridad humana. Dios adúnanos autoridad como una de Dios. Amén. Nos por papier, nos por declarar. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. También nos mira, ahora Moisés humana estaba tan al aire, Israel estaba a prevalecer, amén, pero ahora su humana estaba a bajar, ¿quién estaba a prevalecer? Amalek, amén, la palabra de dice, estaba a prevalecer, estaba a Amalek, amén, donando a conocer, mientras nos fe, amén, nos confianza en Dios, está activa, gloria, está de nos Dios, victoria, está de nos y de nos Dios, amén, tanto en que nos ora, con nuestra busca de Dios humano, amén, y victoria está de nos, amén, gloria al Señor, no flaquea, no pensa mitad hora, pero nada no te pasa, amén, gloria al Señor, y batalla, estaba fuerte meinta, de cuba tarde, ora solo abaja, estaba en momento que está Amalek, estaba de sun, que estaba a prevalecer, pero na final, e victoria, estaba a donar ne pueblo de Israel, e o de nos pida, nos pasa en situaciones y nos pensa que Dios no te escucha nos, que Dios no está atento a nos, que Dios no te cambia nos situaciones, que Dios no hace nada a nos, tu costa muestra como si fuera que nos está perdiendo en batalla, amén, gloria al Señor, pero vos tenés que seguir orar, vos tenés que seguir alabar, vos tenés que seguir glorificar, vos no por cansa mi humana, amén, pero sobre de un momento para otro, e costa volta trove e a victoria ta divo, amém, gloria al Señor, e palabra da visa con nos tur, tinco guardo, amém, proba, amém, gloria al Señor. Dios te permite cierto prueba en nos vida, algún fuerte humana, amén, gloria al Señor, algún que nos puntra nos mes, amén, gloria al Señor, y nos comienza a analizar nos mes, y puntra nos mes de Kiko, mi falla con Dios, amén, gloria al Señor, de con e cosa que está pasando de mi vida, de con net ami, ese significa un rumana yegibisami, nunca puntra de con abo, esse significa que bota duna, ok, pensei por passa num outro, amém, e por passa outro ende si, pero abo não, amém, glória na Senhor, e ora uma aqui a duname comentário, ma analise, ma pensa, me di, e tem razão, amém, glória na Senhor, de com o piano está puntra, de com ami, se me ta serve Deus, me ta fiel na Deus, sempre me ta bem igreja, me ta ajuda dentro coisa, amém, glória na Senhor, pero toda situação aqui
aqui a presentar, amém, de minha vida, amém. Tinta pisa, maduna Deus em ter minha juventude, maduna Deus em ter minha vida, amém. Glória na Senhor. Mas toh, mira que coisa passa aqui, amém. Glória na Senhor. Não, irmão, amém. Sigue alabar e glorificar seu nome. Sigue tá fiel na Senhor, amém. Glória na Senhor, amém. Nós não por desmaiar espiritualmente, amém. Glória na Senhor. Nós não por stop de isso, nos manan delante da presença de Deus. Nós não por stop de ler sua palavra. Nós não por stop de alabar e glorificar seu nome, amém. Glória na Senhor. Ora, não stop de fazer coisas aqui, nós está proclamando derrota. Nós está dando luz verde na Satanás, amém, glória no Senhor. Nós está dando luz verde na nosso inimigo, nós não temos mais força, nós está débil, amém, glória no Senhor. Assim numa, lo que você, mas o toque não tem força para lutar, amém, glória no Senhor. E não está bem também, e está sempre dúvida de nós, amém, glória no Senhor. Está sempre desânimo, amém. E tiki, bota mira como bota passa de arriba e bota começar a dar, bota começar vai about diminuir espiritualmente. Tá sobre de momento de movida para descansar, tem parte de oração, para descansar, tem parte de busca de Deus, para descansar, tem parte de ler a palavra de Deus, amém. Precioso tem nome de Deus. Tá pensando a palavra de exortar-nos, tem o book de Hebreus para nos fortalecer, emanan kuta suaca, amém, glória na Senhor, e rutia nan kuta débil, amém, maravilhoso tem nome de Deus. De 5 pontos que te chama minha atenção, tem o capítulo aqui, tá Aaron e Ur, amém, líder nan Romanan, que sempre está presente, ajudando, amém, glória na Senhor. Romana, para graça de Deus, me está laborando em campo na Madagascar, amém, glória no Senhor. E me por pisabo, não está fácil, amém, tem momento, amém, como líder, você sentir cansar, amém, fisicamente, o corpo não tem força, amém, glória no Senhor. Se volesse palavra, Moisés não estava débil, amém, espiritualmente, sino fisicamente, amém, glória no Senhor. E palavra tabisa humana estava tabira pisar e não estava tendo nenhum problema espiritual, tá cansancio físico estava tabuta e estava barra humana, amém, glória no Senhor. Pero estava tendo Aaron e Ur, amém, glória no Senhor, que estava ajudando. Primeiramente, dois homens aqui abai e na cueu piedra e na pone Moisés cinta ribe piedra. Nos saco biblicamente e piedra te representa no Senhor Jesucristo. Este roca fuerte, amém, glória no Senhor, amém. E nos saque palavra da Senhor, que em Cristo nós está mais que vencedor, amém, glória no Senhor. E palavra da Senhor, que nós temos que descansar em Deus, amém. Ora não põe stulbo delante, romano, ao atrás, amém. E bota cansar, amém, glória no Senhor. Romano, bona ta sinta ne punta de stul, bota tira bo curpa rivestule, bota tira bo curpa com seguridade, descansada em estule, amém. Bota lento bo curpa, amém, glória no Senhor, sem dúvida, amém, glória no Senhor, amém. Tinta hasta pega sonho de estule, amém, bendito seja o nome de Deus. Também são coisas, ora Deus, amém, ora Deus está presente de nos vida, nos tem cozinha descansar em Deus. Tira a palavra da bisa, tira turbo cansancio, turbo está cansar e cargar bem cerca me Jesus está invitando-nos, amém, para nos bem cerca de com nos cansancio, com nos carga, amém, e esta bisa está dando nos sossego, amém, aleluia, que amém, vou por cinta, vou por descansar, tem braça de Deus, amém, com tua liberdade, amém, glória no Senhor, sente sua paz precioso, arropando-nos em meio de situação. Stop de preocupar, simplesmente descansar, de braça de nosso Senhor, amém. Segundamente, botanha, Aaron e Ur, amém, glória no Senhor. Te chama minha atenção. Com dois, cada escolhe banda, ou foi banda, amém, glória no Senhor. E estava a sostener emanan de Moisés. E assim a palavra da bisa, assim emanan de Moisés a quedar firme, amém, glória no Senhor.
No está mira que Aarón y Ur no estaban compitiendo un contra otro. Amén. Algo que no está allá. Más hoy en día, incluso en iglesia. Amén. Gloria al Señor. Un competencia entre líderes, un competencia entre romanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién está mío? Amén. Gloria al Señor. ¿Quién por canta mío? ¿Quién por alza mío? Amén. Gloria al Señor. ¿Quién está más versículo por de cabeza? ¿Quién está presidir mío? ¿Quién está ora mío? Etcétera, etcétera, romana. Amén. Un continuo competencia. Amén. Gloria al Señor. Pero Aarón y Ur no estaban compitiendo, no estaban trabajando mutuamente en unión para bienestar del pueblo de Israel. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Tampoco no avisa a Moisés, quítate tú para ponerme yo. Amén. Gloria al Señor. No, mira como Moisés estaba cansado. No por avisar Moisés, vai dormir, vai sossegar. No está toma over. No haciele, no ayudele por cumplir con su meta tena final. Lo cual que Dios acomenda Moisés. Pasi, na ayudele, por cumplir con Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y es aquí ante líder que Dios te busca. Líder que sostener obra de Dios que te presente para ayuda. Amén. Que no te suenan que te puxa para por ahí posición, para por ahí puesto en lugar de otro. No, que no te mira pe pueblo. Con tanta ayuda, el pueblo crece, el pueblo va adelante, el pueblo por prevalecer. Bendito sea el nombre de Dios. Maravilloso sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Amén. Importancia humana para nos laga tu recosnan de mucha chiquito aquí un banda y nos traja de unión el pueblo de Dios por seguir adelante el bienestar de iglesia de Señor. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso sea el nombre de Dios. E uma gosta mais chefe daqui, ora malecele, amém? Amém? Os meus detei para ajuda uma outra humana, amém? Não por pisotear outro, amém? Ora bom mira que sunta tá suaca, amém? Do nele humano. Bisele mi rumang ofrecele. Bisele rumang conta com minha oração. Amém. Ayera mucha chiquito de Jesus aya. Amém. Mucha. Amém. Teenager alor. Askibini. Jesus aya. Hermana, me está orando pavo com Madagascar. Me di gloria a Dios. Amém. Bendito sea o nombre de Dios. Amém. Mucha de Jesus aya donando-nos ejemplo. Amém. Gloria al Señor. Amém. Romana, quanto de nós tem mester de oração, quanto de nós obedece de mester, amém, não para conta outro, nem para murmurar, sino simplesmente nós mester de Aarón Ur na nos banda, para vir e ajuda nós, ter nos mana, para seguir, para nós prosseguir, declarar nos vitória, amém, para nós prosseguir, canta e alabar a Deus, amém, glória ao Senhor, para nós prosseguir, proclamar victoria, amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mira que nos turti mesterches aquí de nos vida espiritual, amén, gloria al Señor. Natra en unión sosteniendo, tiene palabras sosteniendo su mano y firme, amén, gloria al Señor, que me na mantener su mano sujeta, sin mover, sin vacilar, humana, aleluya, que me emane, estaba straight para delante presencia de Dios, amén, gloria al Señor, declarando victoria, declarando que Amalek va por venir manera porque pero victoria aquí está de nos, amén, gloria al Señor, alabanza a Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Qué bondad humana, oranos por ayuda, otro, amén, gloria al Señor. Lantando, humana, si nos vaya, amén. Si vos mira, amén, que dos hombres aquí, cada uno un banda, amén, gloria al Señor. No estaba tatín dos manos, alza más, amén, gloria al Señor, amén. Estaba tatín
Seis man alza, amén, gloria al Señor, delante de presencia de Dios, amén, gloria al Señor. De forma aquí, nós também temos que proclamar com toda segurança, sem vacilar, que Deus está nos Deus, que Deus está brinda para nós, amém, glória ao Senhor, declarando que Jeová está nos bandeira romana. Me vai finalizar, pero me não por finalizar sem mencionar David, amém, glória ao Senhor, amém. El hombre valiente aquí, un joven valiente, amén, gloria al Señor, mirando Goliat, amén, gloria al Señor, y no tembla, amén, en ningún momento estaba tasada, que tenía autoridad de Dios con él, amén, gloria al Señor, amén, y esta mire, esta confrontele, amén, gloria al Señor, amén, estaba algo prácticamente imposible para vencer, pero él comienza a adelantar, anunciando Goliat, que estaba así con él, estaba proclamando su victoria, amén, gloria al Señor, amén, él avisele a mí también ribabó del nombre del Señor, amén, gloria al Señor, amén, él avise awe. Amén. Ele não avise mayanjos que of Dios. No, esta tiene seguridad. Ele avise awe mes. Dios lo entregaba de mi mano. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y batalla está de Señor. Amén. Y él avisa que entero mundo lo sabe que victoria está de humana. Amén. Gloria al Señor. Amén. Los cinco alza nos mana. La que el mundo sabe. El pueblo boneriano sabe que Dios que nos sirve. Un Dios victorioso. Un Dios que te gana tu batalla. Un Dios que nada pe da imposible. Amén. Gloria al Señor. Me te invita mi hermana para nos lanta para a noche. Pero que nos lanta para que nos manan. Tenga presencia de Dios. Alza bobana al aire. Amén. Gloria al Señor. Proclamar victoria. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y si habemos de desear para ti un varón, un que por ayudar volanta bobán. Me te invitamos en el altar. Amén. Gloria al Señor. A ti una de Dios que ribanan. Siervo del Señor. Clapa ayudamos. Clapa ayudamos. Alza bobán. Vamos por sí que bringamos batalla. Vamos por sí que batalla. Bendito sea el nombre de Dios. Maravilloso sea el nombre de Dios. Ave Dios que cambie la situación. Dios que alza bobana a trove delante de su presencia. Vamos por sí de su fuego trove. Vamos por sí de su gracia trove. Riba subir, riba movida. Oh, vini joven. Vini vida, amigo que está aquí en presente. Vini de presencia de Dios. Buscando de su gracia. Buscando, aleluya. Y su ayuda, precioso Señor. Oh, maravilloso. Maravilloso Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y cabacasica, cabacasica. Bacasica, bacasica, cabacasica. Mi casica, mi cabacasica, bacasica. Y cabacasica, mi cabacasica. O bibia quizás para sentir triste. Para sentir só e você pensa que não tinha ende cubo. Vieni delante di presenza di Dios. Kabakasi, kabakasi. Mikasika, mikabakasika, bakasika. Mikasika, tika, bakasika. Vem descansar em su braça. Vem buscar sua ayudanza, su apoyo, aleluya. Es que ayudamos, mi hermano, aleluya. Precioso te nombre de Dios. Maravilloso te nombre de Señor, aleluya. Vini, aleluya. Vini cerca, Señor. Quizás vos te pensas, lo no más, aleluya. Pero a esta noche con Señor atrecemos. Tenga lugar aquí, pastor, que lanzaba trove. Es que bendicionaba trove. Es que cambiamos vida, aleluya. Y kabakashi, kabakashi.
Ikashika wakashika vika wakashika wakashika. Ika vika 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 wakashika wakashika. Ika wakashika vikashika wakashika. Ika wakashika. Oh, hallelujah. Oh, precioso. Ika wakashika. Oh, hallelujah. Asabomagi declara, Isacumilo logra, Mita un vencedor, no te importa con dulu e luchada, tempo mi vida ta, Isacumilo logra. Mita un vencedor, no te importa con dulu de luchada, tengo mi vida ta, y la prueba fini, casi por soportar. Amigo y ser querido, no puedo na buman. Pasó para mi amigo Cristo, el que quitó el dolor. Y si vos corazón da Cristo, hasta vos y declarar, está conmigo lograr, está bien. No te importa con dulu e luchada, tengo mi vida ta, conmigo logra, mi da un vencedor. No te importa con dulu e luchada, tengo mi vida ta, Cristo lo mi vence. Sente mi por, no te importa con dulu e luchada, donde want mi vida, Cristo lo mi vence, sente mi por tu cor, no te importa con dulu e luchada, donde want mi vida. Aleluia. Sigue alabamos Dios a noche. Sigue adoramos Dios a noche. Está aqui de presente, aleluia. Oh, Deus sempre está chegando a tempo. Se a noite tem vida no lugar aqui ainda. Quando conhece Cristo, acessa aqui agora aqui. Passa adiante. Venha aceitar Cristo no meu coração como o Senhor e o Salvador, aleluia. Acessa aqui a noite. Não largue isso aqui para amanhã. Mas por não conhecer para amanhã. Por não saber amanhã que quando eu crescer para aleluia. Se de qualquer vida no lugar aqui, quizás um dia, pueda conhecer Cristo, por qualquer motivo, pueda descargar por el camino, quizás esta noche, porque reconciliar, pasa adelante, vi reconciliar con Cristo, vi reconciliar con Cristo, vi reconciliar con Él, aleluya. Glorifica su nombre a noche, aleluya. Está aquí de presente. Espíritu Santo está pasando. Permitir tocar a noche. Papai, con el momento aquí. Abre mi corazón, aleluya. Oh, Santo Jesús. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Maravilloso Jehová. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, Santo Jesús, aleluya. Oh, glória a Deus. Alabança a Jesus. Tanteiro bota se canta, aleluia. Segui para ver como Deus está vencedor. Sim, Senhor. No te importa con dulu e luchada. Tempo mi vida está conmigo logra. Me da un vencedor, no te importa con duro e luchada, tengo más mi vida está, Cristo no mi vence, yanje mi por tu cos, no te importa con duro e luchada, tengo más mi vida está conmigo logra, mi está un vencedor.
vencedor. No te importa con duro de luchada. Tempo va mi vida ya. No te importa con duro de luchada. Mi vida da. Oh, no te importa con duro de luchada. Tempo va mi vida da. Oh, no te importa con duro de luchada. Tempo va mi vida. Oh, no te importa con duro de luchada. Tempo va mi vida da. Aleluia. Alabança ao Senhor. E altar abre-te a ira. Te com a ira tua oportunidade. Te com a ira. Se você passa, você tem vergonha, passa livremente. Passa livremente. Para qualquer petição que você tenha noite, qualquer situação que você mestre de oração ao noite, passa livremente diante do altar. Nós para essa oração, Pablo, aleluia. Um dia mais que você repetir, trove. Se você reconciliar bem com Cristo ao noite, não vai se acessar aqui. Acende livremente. Pastor, vamos não conhecer por amanhã. Vamos aqui por amanhã no 13, Pablo, aleluia. Se ainda você não conhece Cristo, se ainda você não aceitar no meu coração, acende ao noite. Acessa aqui ao noite. Acessa aqui a hora aqui, aleluia. Alabança ao Senhor. Bendito seja tu nome, Jeová. Oh, grande você, Senhor. Você precioso, Jesus. Você real, Deus mío. Você merece honra e glória, meu Deus. Alabança ao Senhor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mi alma te alaba, Senhor. Bendito seja tu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Alabança ao Senhor. Deus me chama humana. Deus me chama humana. Quem está viva? E na seu nome. Quando a recebi a noite. Quando a recebi a noite. Alabança ao Senhor. Irmã, por sinta um rato. Amém. No Deus está precioso. No Deus